To перший такий проект у руській заjednici, котрий ма за cilj obrobit naš ruski narodni i zabavni špivanki na inšaki sučasnejši sposob, ta tak približit našu muziku gu mladim. Na tim večaraj budu vyvedzeni 8 točki, a programa bude zmahateljnog charakteru, ta budu dodzeljeni 3 nahrady. Za najljepši obrobok špivanki, za najkreativnejši nastup i nahrada publiki. Projekt za nepotrebni aranžmani, čisto ljom treba, že bi ukazali svoju kreativnost i že bi stari pisni obrobili na novi sposob, že bi smo vidjeli jak oni to ti pisni vid, za co še može biti zimpači, co bi nas moglo dovesti do toho, že u najhozacim periodze, kad budeme praviti taki novo kompovani pisni, hodni sme, može biti vidjeti i co može biti mlađi generaciji sluhaju. Programa še otrima u prostoriji Ruskog kulturnog centru Jovana Subotiča 8 na 19:30 minuti, a počinje z ozvistavu inspirovanu z uličnu umetnostu, čiju autore Stanislav Mudroh i Ljubiša Stević.